Ko te oranga o ngā marae I te rohe o Whangaroa ki te tai tokerau kai te matapaki hia e ngā iwi me te kaunihera ārohe. Ko ngā whiu o te huringa āhuarangi, kua karawhiu I ngā marae kai te tūki ngā wāhi ka auau te waipuke, a kai te whakahau hoki ngā iwi kia nui ake ngā mahi tiaki I ngā puni wai inu. A nei nā whakamahuki a Tumamau Harawira. Ko ngā marae I te tai tokerau e noho whakarairai ana ki ngā whakawhiu kino a tāwhiri mātea. How do we slow down the erosion? Is that possible? Do we need to be thinking about where we move our whare to? And for whānau, that's huge. Ko Whangaroa me o na marae, ko Pākia ke tia e te kino. This marae here, it was flooded, it was inundated back in 2006-07 to the point where a lot of our marae here in Whangaroa are in floodplains. My marae over in Matangiro, we are rebuilding that now. For the north, what we need is all hands on deck. And for so long now, the hapu have been calling out to, be the guardians. E mate nui ana te rohe I te horo whenua, a ko ngā wāhi pēne me kai o kai te raru nui tonu I te waipuke. Tēnei tau hei kaharawa a Waipunarangi, ko heke nā ua, te wai, ka rere tonu ana hakararu rā tau tātou moana. Basically, it takes the land away and it turns our rivers into, brown sediment, basically, where nothing can live. E ai ki te kaunihera ārohe o te tai tokerau, kai te taki tū rātau ki te whakarongo ki ngā hiahia o ngā iwi. We can help around trying to strengthen policies that protect, our environment, that align with the traditional knowledge and practices of the local peoples. I te hahautanga o ngā pānga o te huringa āhuarangi ki te rohe o Whangaroa, ki te kore tēnei kaupapa e aro nuitia e te katoa, ko te horonga o te whenua me te waipuke, ka ngau tonu I te rohe, Tumamau Harawira, te ao mārama.